Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Nikukaribishe tena siku ya leo, tutafakari neno la Mungu ya kwamba Mungu ni kimbilio. Mungu kwetu ni msaada, tena msaada unaopatikana tele wakati wa mateso. Unajua nini? Kwa nini aseme wakati wa mateso? Mwanadamu mara nyingi anavyopitia katika nyakati za furaha, anaogelea katika furaha. Anajua maisha yake yote ni furaha. Kwa hiyo wakati wa furaha sio mara nyingi sana wengi wanakumbuka kumshirikisha Mungu na kumshukuru Mungu. Anaona ndio maisha ambayo ameyahangaikia. Kwa hiyo anaogelea katika furaha, akijua kwamba siku zote atakuwa na furaha. Lakini ikumbuke kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna kupanda na kushuka. Na ukijua kwamba kuna milima na mabonde. Unapopita katika milima, unamwambia Mungu, ninakushukuru kwa sababu hata hii milima nitavuka, alafu nitakutana na tambarare. Mwanadamu amekuwa ni mtu wa kulalamika siku zote, hasa pale anapokutana na mabonde na milima, anapokutana na matatizo, anakutana na majaribu. Anakuwa ni mtu wa kushutumu, ni mtu wa kulalamika, hali kwamba anajua neno maisha ni mkusanyiko wa mambo mengi mazuri na mabaya. Ayubu akasema, nipate mema tu na mabaya, je, yampate nani? Kwa hiyo Ayubu alivyopita katika majaribu alijua kwamba anastahili kupokea mazuri na mabaya. Kwa hiyo wakati anapita katika majaribu, katika moto, anajua kwamba kuna wakati pia utakuja wa furaha. Tunajifunza mengi kwa Ayubu, jinsi alivyokuwa mvumilivu. Nyakati hizi na zama tunazoishi, je, tuna uwezo wa kuvumilia? Tuna uwezo wa kuvumilia majaribu wanadamu? Hatuwezi, kwa sababu sisi tumetegemea msaada wetu utokane na mwanadamu. Na ni mbaya pale mwanadamu sasa anaposhindwa kukidhi haja za moyo wako. Unaanza kutupa mashutumu kwamba huyu hapana, mbona sionekani, mbona nimeachwa, mbona niko peke yangu, mbona hamna mtu anayeniangalia. Hapana mwanadamu, hapana mtu wa Mungu. Mungu anakupenda sana, hata jinsi ulivyo tu anakusudi na maisha yako. Nikutie moyo kwamba safari unayopitia, majaribu unayopitia, magumu unayoyaona mbele yako, utavuka na utashinda. Kwa hiyo nafasi ya Mungu iendelee kubaki pale pale, ya kwamba Mungu ni mweza. Mungu anajua hata magumu tunayoyapitia. Anasema yeye ni mlinzi wetu, halali wala hasinzii, jicho lake likitutazama, kwa sababu liko kusudi ambalo ameweka ndani yetu, na lile kusudi ni lazima litimie. Sasa kama humtegemei Mungu na bado haujamfanya Mungu kuwa msaada wako, hilo kusudi la Mungu haliwezi likatimia ndani yako, kwa sababu Mungu anapenda watu wenye kushukuru, watu wenye kusema asante, pamoja na kwamba ni kidogo umepata, lakini katika ile asante kuna moyo wa shukrani umejaa ndani yako. Basi Mungu akiona unashukuru kwa kidogo, na kikubwa pia utakipata. Kwa hiyo bado Mungu wetu ni msaada. Usiseme Mungu hayupo, usiseme Mungu amenisahau. Mungu anachukizwa sana na mambo kama haya. Kama amekusahau, ni nani atakaye kukumbuka? Ni mwanadamu, na wengi wetu tumeweka tumaini kwa mwanadamu. Inafika mwanadamu na yeye anachoka kama mwanadamu, lakini Mungu wetu hajawahi kuchoka. Anatujua madhaifu na mapito tunayopitia. Kuna mapito ambayo tunapita ili ukuu wa Mungu jidhihirishe, ili utakapokuja kufanikiwa usiseme ni nguvu zangu, ni akili zangu. Useme yuko Mungu niliyemwomba, yuko Mungu ambaye ni tumaini langu, yuko Mungu ambaye ni msaada wangu. Huyo Mungu ndio mshike, huyo Mungu ndio tumwamini, huyo Mungu ndio tumwabudu. Tumkabidhi fadhaa zetu, tumtwike fadhaa zetu, masumbufu yetu. Ni mwaminifu, atatusaidia, atatuwezesha. Mali na heshima
zinapatikana duniani, na hizi mali na heshima zinatekwa na wale wenye nguvu. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, wenye kuvumilia, wenye kumtegemea Mungu, wenye kumwamini Mungu, ya kwamba leo ninalima katika shida, lakini na imani kwamba nitavuna. Leo ninafanya kazi nikiwa na wakiwa na jua, lakini kuna siku nitalia kivulini. Upo, usikate tamaa na kutia moyo ya kwamba kweli unapitia magumu. Yesu Kristo alikuwa ni kielelezo katika maisha yetu, ya kwamba alionewa, alidhihakiwa, lakini alisimama na neno la Bwana. Alisimamia neno, alitembea katika neno. Alikuwa ni mtu wa sala, ni mtu wa kushukuru, lakini alikuwa ni mwombaji. Akasema, Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ila sio kwa mapenzi yangu, bali mapenzi yako yatimizwe. Tunapopita katika shida, tumwambie Mungu, kikombe hiki kituepuke, lakini kama ni mapenzi yako tutakinywea. Na najua baada ya kukinywea na baada ya kumshukuru Mungu, Mungu ataona tumaini lako na atakuvusha. Mungu akubariki sana.